Pamirsa penyiuan Krama Bali ngawit rahindane dibi, sampun ngemargiang upacara melasti ring segara wiadin genah wit ning toya. Melasti wantah maunteng antuk nyuciang angge sedurung ngemargiang rahina suci nyepi. Sekadi kepanggih ring segara peti tenget kerobokan Badung Bali penyiuan umat Hindu, dawak gala semeng sampun memargi saking widangan desa adat Suang-Suang nuju segara peti tenget. Umat sane melasti ring segara peti tenget rahu saking makudang-kudang desa adat sawewengkon Kabupaten Badung wiadin Kota Denpasar. Ya diastun panes nyentag aine nyanging nenten ngeredang manah para pemedek antuk ngiring pelawatan ide susunan melasti nuju segara peti tenget. Risampun rauh ring segara para pemedek lantur nunas toy segara pina kecihna pebersihan. Galah inucap nang yang manah para pemedek saning ngawinang akeh krama sane kerauhan miwah ngurek. Pelawatan susunan sane kairing ring upacara melasti rauh saking makudang-kudang pura sekadi pura ibu, pura panti, pura pemaksan miwah pura kayangan tiga. Upacara melasti ring segara peti tenget puniki taler ngedautin akeh manah turis asing sane kantun liburan ring segara peti tenget. Upacara melasti wantah maunteng antuk nyuciang angge sadurung ngemargiang rahina suci nyepi. Lianan punika melasti mata tujuan antuk ngelebur sekancan male utawi Buana Agung melarapan siratan Tirta Amerta saking segara wiadin genah wit ning toya. Melarapan upacara melasti kaaptiang sida ngaonang sekancan male ring angge sarira ring sajeroning ngelintangin kahoripan. Akeh nyani kuentanan desa adat sane melasti ring segara peti tenget ngawinang pengelola pantai ngunggahang ugar-ugar khusus. Inggih punika melasti mangde kemargiang antuk magiliran saha upacara melasti sida kemargiang kantos gala sante. Risampun pemargi upacara melasti ring segara peti tenget pelawatan ide susunan miwah para pemedek muali ke pura utawi desa Suang-Suang. Riase Bali TV.